trebate brzo dolijevanje goriva? Srećom, uz Škoda Connect benzinske postaje možete pronaći najbližu benzinsku postaju bez gubljenja vremena. Ono najbolje je što će vam na odabranim benzinskim postajama biti prikazane i cijene goriva i radno vrijeme. Dodirnite površinu za odabir za pretraživanje na zaslonu navigacije. Dodirnite ikonu benzinske postaje. Odaberite benzinska postaja u blizini pritiskom na rotacijski regulator pored i odaberite benzinsku postaju. Dodirjivanjem više saznaćete cijene goriva i ostale informacije, te možete pokrenuti navigaciju prema benzinskoj postaji dodirjivanjem Pokreni vođenje po ruti. Želimo vam ugodno putovanje uz Škoda Connect benzinske postaje i nadamo se da uživate u svom novom vozilu marke Škoda. Škoda. Simply clever.